ओम ससंकसग्रम सक्रियतकुनलम सतीतवस्त्रम सरसेरुक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु सरसा सद्रविदं देवी प्रपन्नां हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्म मुरारी स्तुपदन्तकारी भानु शशि भूमि सुतोपदश गुरु शुक्र शनि राहु केतव नवै ग्रह शान्ति सदा भवन्तु मन्दारमाला कुलितारकाय कपालमालङ्कित शेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां विदुरवाणि नारायण ना हजुरको नामै नारायण नारायण पनि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं क्रियाणां जगदीश मन्त्र प्रशान्त गुरु गणाधिपति गणेशजीलाई चढाउने अलिकति कलशमा चढाउने भगवान राधा दामोदरलाई चढाउने यज्ञमा चढाउने सर्वे देवेभ्यो नमो नमः बोले श्री आनंदकंद भगवान को लक्ष्मीनारायण भगवान को गणपति भगवान को राधा कृष्ण भगवान को बाबा पशुपतिनाथ को योगेश्वर भगवान को सर्वेश्वर भगवान को अक्षर भगवान को यस गृहादि कुल देवताहरूको आज को आनंद को होने वाला आनंद को जय जय श्री राधे अनि आरती सेकौं पापहं पापकरणं पापापं पापसम्भव त्रायमां पुण्डरीका च सर्वै पापहरो यसैमा हजुरआमाको पनि गरौँ भिडियो लिइहाल्छ ओए रानु खोइ खोइ हजुरमा खोइ हजुरमा त्रायमां पुण्डरीका च सर्वै पापहरो हरि हातै से पखालौं आरती सेकेपछि हातै से पखाल्नु नानी उते सीधा खोइ लिएर जाऊ